Reka twekeze muri equipe y'Sport dukomoze ku musore Adama Bakayoko. Umutoza Betinho yamufatiye imyanzuro ikakaye ishobora kumufasha kongera kwitwara neza mu kibuga. Ndaza kubwira iyo myanzuro ni yihe, ese bimeze bite? Adama Bakayoko ni nyuma y'igihe kirekire atitwara neza mu kibuga. Abafana ba Sport murabizi ko uyu mukinyi ari umukinyi wigeze kuba ari umukinyi ukomeye cyane, ari ishusho w'abareyo, ariko muri iyi minsi rwose biragaragara ko urwego rwamanutse, ariko Betinho nk'umutoza w'umutekinisiye nk'umuprofessionnel kabisa, hari imyanzuro yafashe ishobora gufasha Adama Bakayoko kongera kugaruka mu byiza, twajya tukabona Adama Bakayoko ushota ibipira biremereye abazamu bagashya intoki. So ngira ngo ndaza kubikomozaho neza cyane, muraza kumva uko ari inkuru nziza kuri uyu musore Adama Bakayoko. Ni mu rwego rwo kugira ngo bagomeze bitware neza kandi bagire squad iri player squad nini ishobora kujya gute kubafasha, ishobora gufasha Robertinho kugira option nyinshi, kuba yabona option zo gusimbuza, akabona abakinyi benshi ashobora gukoresha. So naza no gukomoza ku buyobozi bwa Sport mu kanya ku isaha saa 5 hari akantu k'inama bakoze kugeza ku isaha saa 6 mbere yo kujya mu Nzove. Hari uburyo bwose inama zavuze muri equipe ya Sport, bongeye baraganira komite kuri komite ya board ndetse na komite iyobora equipe ya Sport. Izo komite zahuje, hari inama bakoze mbere yo kujya kuganiriza abakinyi ba Sport, by'umwihariko kugira ngo babemerere prime. Ndaza kumoza kuri izi nkuru eshatu, ariko by'umwihariko kuri Adama Bakayoko ndetse n'abandi bakinyi batandukanye nabo, hari abandi bakinyi nabo baraza kuboneraho muri uwo mwanzuro Robertinho yafashe. So ngira ngo ureba ko akanze kuri subscribe, ubundi ukande kuri subscribe. So tudatinze reka dutangire kuri iyi nama tuyikomozaho gato. Mu kanya gato ku isaha saa 5 n'igice, nimba mbyuka neza, ku isaha saa 5 n'igice, ku isaha saa 6 aba bayobozi ku ruhande rwa board ndetse na Sport n'abayobora komite ya Sport Football Club bakoze akantu k'inama, ariko byose mu byo bari kuganira nuko bari kuganira ku bigendanye nuko babonamo amafaranga ashobora kubafasha, ndetse n'uburyo bapanga iyi mikino, bakayibarira n'amafaranga naho azava n'uburyo bazajya bayabonamo. Nicyo kintu barimo baragwana nacyo, bari gupanga uburyo bazajya babonamo amafaranga. Iyi mikino 10 barimo barayibara, bakavuga bati uyu mukino amafaranga wayo azava, bakareba imikino bazakira, amafaranga bazajya bakora kuri stade, ndetse n'uburyo bazajya n'amapurime y'abakinyi, ndetse ibintu byinshi, ndetse n'amakampani bakorana, uburyo yajya abafasha guhemba abakinyi. Ndakumenyesha ko kuri kiriya cyumweru bazahemba ukwezi kwa kabiri, urumva ko ni inkuru nziza yindi. Kuri cya cyumweru bazahemba ukwezi kwa kabiri. Ubuyobozi bwa Sport kandi ubu ngubu bwose tuvugana barimo barerekeza mu Nzove. Saa 9 baraba bariyo, saa 9 ku isaha 9 baraba bariyo, baramanza barebe imyitozo. Ku isaha y'isa 10 n'igice rwose inama yabo n'abakinyi iraza gutangira. Biragira ko rwose abakinyi bashobora guhabwa prime rwose iri hejuru y'ibihumbi 300 kugeza kuri 400, kuko bababwiye ko na prime batabaye kuri match ya derby bagomba kuyibaha kuri match AS Kigali. So ndaza kubabwira bimwe wenda mu byo bahize uko inama irabirangiye, ndaza kubikomozaho neza cyane. So ngira ngo nibyo. So ku bakinyi batandukanye barimo Adama Bakayoko uko bimeze ubu ngubu. So kuri Adama Bakayoko dutsangira neza cyane, ndagira ubwire ngo Robertinho yarebye imikino itandukanye uyu musore yakinye muri phase retour, asanga haba ku kibazo cy'umuvuduko ari hasi, nta gakiruka mu kibuga, ndetse no kureba amahirwe mu kibuga kuba yashota nk'uko yabikoraga mbere. Murabizi ko Adama Bakayoko yari yarabaye ishusho w'abareyo, yari umwe mu bakinyi bashotagura ibintu by'ibipira. Muri iyi minsi ubona ko ni ibintu byanze, ntiyagerageje ayitera nabi. So uyu musore rero umwanzuro waje gufatwa ko buri mu gitondo, by'umwihariko kuri kano karuhuko k'ikipe y'igihugu, na karuhuko k'ibyumweru nka 2, ngira ngo bagiye gufata guhera uyu munsi mu gitondo ku isaha y'isa moya. Yatangiye gukora gym. Umutoza Bongare Bitsa bamuhaye nawe ikizamira kugira ngo uyu musore
tugomba kumubona ari mushya nyuma ya national, nyuma y'ikipe y'igihugu. Uyu musore rero biri kuvuga ko rwose uyu musore Adama Bakayoko baje kwanzura ko ibi byumweru bibiri Adama Bakayoko araba ari ishashi ntago arabafatika rwose. Guhera uyu munsi mu gitondo uyu musore rwose yatangiye ibintu bigendanye no gukora gym ku kibazo cy'umuvuduko. Noneho by'umwihariko agiye kujya yiruka imbere y'abana, agiye kujya akora icyo bita tize zihambaye, kuko Robertinho yabonye yarebye abona biteye ubwoba. Ubwo ikiro rwose nuko uyu musore agiye gukora icyo bita gym, haba ku muvuduko ndetse no gukomera k'umubiri akagira gute, akaba ari umusore kuko ajya akunda kura Adama Bakayoko, bashaka ko n'icyo kibazo kivaho, akaba ari umusore ukina iminota 90 cyangwa se agakina wenda 70. So kuri ndetse na Asana Innocent nawe by'umwihariko nawe araza gufatiraho, kuko nawe ni umusore ubona ko nyuma y'igihe kirekire yamaze adakina, nawe rwose ubona ko ntago yagiye gutera komera ku mubiri ngo amere rwose ngabe yakina iminota 90 ariko mveke. So nawe n'umukinnyi ugerageza gukina ariko akagira akaruha, nawe uyu musore nawe araza kugira gute kujya muri gym afatanyije na Adama Bakayoko. Ariko by'umwihariko kuri Adama Bakayoko niwe barimo baratagitinga ku buryo yazabafasha nyuma y'ikipe y'igihugu. So ngira ngo nibyo ndaza kubaha ibe byavuye mu nama n'ubuyobozi ndetse n'abakinnyi ndetse na Prime ndaza kuba nabavunguriraho ku isaha y'isa 12. So